Mr Nkuna va ri va tshika mhaka vuhlamberi va ri va tshika mhaka ku rhuketela yeleyo hi sweswo vana va mhani ku va namuntlha hi hlangane laha a ku ri sweswo ku vuhlamberi a bya ha ri kona swa va tinyungu Wednesday a swa ha ri kona na siku na rin'we for the rest of my life mina ni ta ehla a sirheni hi nkarhi wa Xikwembu ni khomelele aka evhangeli. So vanhu a va swi tivi a va swi twisisi va swi teka hi moya wa kahle because vutomi lebyi i bya mina hi mina ni nga ta humelela emahlweni ka tafula ra Abrahama ni vutisiwa swivutiso a ri mina ni ri nexe. So a va swi twisisi vanhu va swi tekela enhlokweni va swi teka hi moya wa kahle va koho vanhu lava ni nga va siyela mina lava entertainaku hi vuhlamberi ayikho a va tinyiketeli aka vona ku va buka na ku va tshineta kusuhani va va teka ti-video va endla ti-content hi vona. Mina ni ri phucho yoyo ni hela kwala aka timhaka ta vuhlamberi a ni nga ri munhu wo hlambela a ko va timhaka ta ku nyangatseka hi loko ni kandzeriwa timfanelo va ni yivela swipageti tithepi na hinkwaswo liya ya pala a ku ri mhaka ya vilumbeti bya ku lumbetiwa ku inana ni na yi va na yiva kasi a ni ri ndzeni ka evhangeli ni nga swi tivi ku vanhu lava ni nga va discipline njhani homu ni kuma ku yi tshove pala yi va yi pfunini ni vhe ni kota ndlela ya ku humesa vixungu normal a ni nga ri munhu wa ku rhuketela at all. Me ni vona ku ri decision ya kahle siku rin'wana kume Mr Nkuna eka live yin'wani va karhi va chumayela swinene later on ntlhani ya va kuma va karhi va rhuketela va be nhlamba yin'wana ya ku chavisa so swilo leswi swi nga balance ma vona se loko va teke decision ya ku no va tshike nhlamba i mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ya ku yi ta endla ku ri vanhu va va tekela nhlokweni phela munhu wa nhlamba a nga tekeriwi nhlokweni i munhu un'wana wa ku a nga hlonipheki hambi wo le ku n'wi hlonipha ntsena munhu a ri na nhlamba a nga hlonipheki munhu yoloye.